روژائین لیاریگاه اورمیه تیما روناهی پیشوازی تیمکا آذریان یا لهمان پارێزگەهێ کرد و دو گۆڵان لە بەرامبەری گۆڵێکی پسەر کرد. وێ جارێ دروشمن کوردان هەندێک تونتر و نەتەوەییتر بوون ji duşmin heftiyaberê ya yariya Hûrsporê. Ev jî di bersiva duruşm û hêmayên nijadperestane de bûn yên Azariyanê di roja duşema heman heftiyê de ku di dema yariya tîmeka Azariyan de li dijî Kurdan hatbûne gotin. Hejmarek ji welatiyên Azerî bi nîşana hêmaya Gurêboz bang li serokên dewletên navçeyê kirin ku werin Kurdan li Urmiyê qir bikin. Kîna xwe li serkeftina tîma Hûrsporê û handana bi coşa Kurdên Urmiyê derbirîn. Duruşmên Azeriyan ew qas tund bûn ku heta Kurd weke koçber û nexelkê bajar jî danezanîn. Ev pirs gihişte Parlamena Îranê jî. توهین و شعارهای هنجارشکنانه علیه کردها به لورمیه د دما یاریا فوتبال ده بیرزی و درشمن دروی نورمه دیجی کردان ان رسنترین نژاد آریایی جالی هند کسن هاندای و هبون اف جی درزا کارم پانتورک و تکدانا یکیتی و رفتارن کریت و دلخوشکرا دجمنان بون پیوسته بتوندی او کس بین سزادان بردوامی وان رفتاران دکاره به سدما هن کارودانان که دسپیکا قیرانه که جدی به جبو پارزگه و حتی بو ولات جی. مشکلات و معضلات جدی در استان و حتی کشور باشد. لهمبری وان گوتنن پارلمانتر بوکانه پارلمانتر ازری اورمیه به نراست راست جه پارلمانتر بوکانه را گوت تو خلک باجار اورمیه نینی دستوردان نکه. پارلمانترک بخوازه در باسی یاریا فوتبولا اورمیه بو دو اوفسایت ده گوله تومار بکه او گول رد کریه. جبرکم پارلمانترین باجار خوهنه ام لکیلکا هون و لکیلکا تیم فوتبوله و خلک باجیرن. نابه وها تولیبونه که ندجی خوده هبه. اگر پارلمانترک وها رفتاری بکه دوی بزانه کج استانداردان درکتیه. بخواد اینجوری اظهار نظر کنه بدونه که از استاندارد خارج بشه. تاویکو پارلمانترین کردن اورمیه به نیشاندانا کنونرین همو خلک باجارن ده دما یارین تیما کرد و تیما آذریان دجی لیاریگه آمده بون. لی کردن باجار اورمیه دبیجن ارک وان پارلمانتران بوکو لی پارلمانا ایران لهمبری نجات پرستیا دجی کرد راوستن نک پارلمانتر باجار کیدن. جالی کیدن و چالاکوان و هجمارک پارێزەرن کردن اورمیه ده هول دنه که ریین ممکن ببینن جبو روشی کنترول بکن و آرامیه وگرینن باجار با آوائه کی که هر نتویک ده ناواوی باجاری ده با آزادی لگور کلتورا خواه آهنگ و مراسم و کرناوال ورزش بریوه ببن.